أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga palanggungan sin kami nagdurungog hamahapon ini yari na isab kami duma magbay mata iban sin kamu iban misanda kuman haswarah insyaallah subhanahu wa ta'ala dumihil pangadjian la sa maniyo tiyo hatungod sin kahalan sin agama na to agama Islam bangman sin Allah subhanahu wa ta'ala kapag mumpa atun kato taniyo in kakahinang na to hapag agama iban dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa rayaw-rayaw tumbas di hadunya labi aula adlaw kiamat. Mga palanggungan sin kami agama Islam itukbal na mo kanyo insa salaman sin Islam sarta sa salaman sin mga sila bariman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imahuli niya in tungod sin kahalan na to hamasay ni lando tuod mataod din hamanga parkala makaino-ino labi aula rin hamanga kakahinang amuin kakahinang kawaakan ta iwan kakitaan ta wayroon na kaya pang Hindu sin agama na to agama Islam dahil nasabab yan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala suway tuod magsama-sama kita niyo humati sin agama na to agama Islam sabab ini agama sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya baita niya halom sin Quran inna ad-dina 'inda Allahil Islam bunal to din agama amuna in agama Islam intagda puhayan amuna in Allah subhanahu wa ta'ala. Iban biyaitaan pa kita sin Tuhan Rabbul Alamin. Wa may yabtagi gayra al-Islam dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Isiyu-siyu imyalling minib timangkis atawakan wayroon niya natayma impang Hindu sin agama Islam. Bunnal tuod sa bunnal tuod di nataymaun kaniya impag agama niya yan. Ay di makna di natay maun kaniya in mga kakahinang niya misan pa kakahinang namod siya pag-agama buat malengkan in siya hati niya lima layo din ha agama Islam atawakan di niya matay maimpang Hindu sin Islam sarta bang siya iabutan sin kamatay habiyaan in kahalan niya mabilang siya rin ha mga manusia sa lugi-lugi di hadon niya nagpagpalo akhirat. Amo yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari niya, pagkain agamay ni, intagda po kaniya Allah subhanahu wa ta'ala, sarta naraak niya inhambuog nabi pilihan, amo na in nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nagpasampay
daak din Allah subhanahu wa ta'ala inkabtangan niya mabut pakakahinang niya palakutabiat niya papag-ibadat niya pakatan amuin kignut kahibal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyat turain hamanga kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatungod sin aga mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin agi ko hamasay ni kakitaan tarin hamanga manusia inhinang nila mainu-inu na sadyakaw. Uno bahaing kakahinang ini rin hamanga kakahinang di akan sinaga ma-Islam atawakan uno bahaing kakahinang ini kaya pagbinsin Rasul sallallahu alaihi wasallam kamatauran din hamanga jawab sin mga kaulamaan na tuing kakahinang ini sulang paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sulang paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. May taayat to mga kaulungan sin Allah. May taayat to siya sulang. Sabab ingkakahinang niya yadto, ingkakahinang niya yadto, wayroon na kiyabayta sing Quran. Iban wayroon na nakalamod din hamanga piyasampay sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyat to jawab sin mga ulama hajawab maus ingkakahinang niya unbukun din hamanga kakahinang kabayaan sin agama Islam. Sabab may ta mga kaulungan sin Allah. In agama Islam, hamasa pa sin Nabi natikmod na siya. Natikmod na siya. Hamasa pa sin Nabi na ubos na inkatan parkala uno-uno labi aula na hapag-ibadat. Hamasa pa yan to sin Nabi mga kaulungan sin Allah. Bimana, wayroon na rin hamanga kakahinang tungod papagtuhan. Papag-ibadat dia akan sin Allah Ta'ala uno-uno na rin ha mga ibadat. Habihayaon jumatuba ko na sadya hinangon siya sinumbat ini. Wayroon na mga kiaulangon sin Allah. Misan aun hinangon nila yadto. Wayroon na kabaakan ta rin ha mga kadalil-dalilan halom sin Quran. Iban din ha mga dalil hadith kaya may ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab in kakahinang ini, bago na sadya siya jimatu. Bago na sadya jimatu, wayroon din ha mga kakahinang isab, kabaakan ta din ha mga kakahinang sin mga sahabat, matu pa mga tabi'in, tabi'in sin mga sila salafus salih sa rayaw-rayaw akida, amunin akida, biyaw bukan sin ahlus sunnah wal jamaah, wayroon mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bima'na, kakahinang hamasa ini, mapatut na tuod subay halian, insya Allah subhanahu wa ta'ala masabot na to ing kaibanan. Hamasa payat tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala tikmud na in agama kiyabay ta haparman niya hasuratul Ma'idah ayat 2. Kala Allah ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Haadlaw inilaw sin Allah. Haadlaw ini amunin iadlawan. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpasampay siya sin agama Islam. Haadlaw amin kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Natikmud na in Islam. Ingkatikmud niya wayroon na rin ha mga parkala dia akan sin Allah Ta'ala manunjuk hapag-ibadat. Injumatu pa siya hamasay ni wayroon na sa ingkatan din ha mga parkada yat turito pa hamasayad to natikmod na mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Impagsambahyang, impagpuasa, impagzakat, ingkatan din ha mga parkada ibadat. Waraditu laku wa atmamtu alaykum ni'mati. Iban sin kanikmat-nikmatan sin Tuhan Rabbul Alamin. Kanikmat-nikmatan sin Allah Ta'ala. Damikyan. Yari na kyarihil sin Allah Ta'ala maglawag na kuman inipon niya. Maglawag na kuman kita sindirihilan sin Tuhan Rabbul Alamin. Waraditu lakumul Islam adina. Aminin sa halga-halga. Lasa sin Tuhan kato. Iban piagrida na sin Allah Ta'ala in agama niya hahisiyo-siyo imano siya. Maun sumud pa agama Islam tulos ikhlas. Asal yang piagrida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piara sin Allah Ta'ala in Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nagpasampay sin agama Islam
wayroon siya nagpahunit. Labi luwa na rin ha mga kakahinang ibadat. Buat manin kan ingkatan, dia akan niya unikaluhay kato. Hikaluhay sarta hikasan niyang hamano siya. Bang nato sadya kihatihan. Intuhan Rabbul Alamin, mataod din ha mga kaayat-ayatan niya. Mga katay manghuran na muagam Islam. Alam sin Quran na mayta. Bang biyay diinin luhay riya akan sin Allah Ta'ala. Iban bang biyay diin indayaw. Law sin Tuhan Rabbul Alamin yuridu Allah bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Intuhan Rabbul Alamin, wala niya kita riyaak. Sin Allah Ta'ala, bukunin Allah Ta'ala nang daa kakato. Bat pagkakahinang hikahunit kato. Hari takawayaan. Hakakahinang dia akan sin Allah Ta'ala kahukawan tabukon mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Buat malaingkan india akan sin Allah Ta'ala yaun kato ingkabayaan niya kaluhayan kita. Ingkabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin kaluhayan kita rin ang mga kakahinang yaun. Bukon hikahunit. Bukon hikahunit mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Dahil hasawab yan mga manusia. Wayroon nila hinang india akan sin Allah Ta'ala tungod agamay ni. Sila na ini mga manusia. Kialupahan nila na ginhawabaran nila. Kialupahan nila yung ginhawabaran nila. Bukon saan imaksud sindi huminang sindia akan sin agama Islam. Ba't nalupa sila patuhan bukon? Inallahu subhanahu wa ta'ala misan ko rin maghinang. Sila malibadat di siya mapindah. Atawakan magmaksiyat ko rin hadun niya. Ini diin Allah ta'ala rin siya mapindah. Di mapindah in Tuhan Rabbul Alamin. Damik yan bihayag turay sab inhal. Magtaat ingkatan manu siya hadun niya ini. In Tuhan Rabbul Alamin di siya mapindah. Sa hisiyo-siyo imano siya himinang sindia akan sin Allah Ta'ala. Inyan para kanya. Tiniyawang kita himinang sindia akan dia akan niya Allah Subhanahu wa Ta'ala inyari para kato, para pabaranta. Damik yan himinang daysab kita si maksiat ini kialupahan ta iyak kalanta ingin hawabaranta mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Bukunin iyak kalanta in Tuhan Rabbul Alamin. Bukunin iyak kalanta Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan si mga kasahabatan niya. Sa iniyak kalanta liaugan tabaranta bang di kita huminang sin pardaakan dia akan sin Allah Ta'ala tungod sin agama Islam. Amoy nimpiyag iyan sin Tuhan Rabbul Alamin. Wala takunu kalladhina nasullaha faangsahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Kitain ayat. Law sin Tuhan Rabbul Alamin. Hasuratul Hasyar. Ayat hangpo tagsiyam. Iban ayaw niyo tuod awna. Biya si mga sila kialupahan nila na in Allah. Kialupahan nila in Allah. Nabukun niya to Allah Subhanahu wa Ta'ala in kialupahan nila bukun. Faangsahum anfusahum. Sumagawain sila yaon. Sila na yaon in mga manusia iyakalan nila na ingin hawabaran nila. Sila naon in mga manusia liyaugan nila na ingin hawabaran nila. Pagka nila liyaugan na ingin hawabaran nila, way sila nagtag-ipon fa Allah, way nila hinang india akan sin Allah Ta'ala. Ulaika humul fasikun. Nung sin Allah Ta'ala sila na ini mga tao fasik. Kahatihan ta na impasik mga kiauluhan sin Allah Ta'ala. Sangi manusia mapatay kapasikan. Kakahinang sin agama Islam bang takitaon biya sin agi ko yuridullah bikumul yusra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ingkabayaan sin Allah Ta'ala kaluhayan kita. Hapag ibadat ta di niya kabayaan. Dahil mga pardaakan niya hapag ibadat indi inkahunitan kita di. Kaluhayan kita mga kiaulungan sin Allah Ta'ala.
Kamatauran din ha mga kakahinang iyutong paagama Islam. Sin ummat ini, amo na impagtawagon nila at tashabbuh. Amo na inhinang paningod-singod. Kakahinang sin mga sila nananasak sin agamata. Kakahinang sin mga sila nang gigiik sin Quran. Kakahinang sin mga sila amuin marugal haka Islam. Marugal ha mga Muslim. Sa kawaakan taon din ha mga manusia. Kimawa sila pag-aga maruon pa ha mga kuntara na to. Yari na isang magdaratong datong kato, inaga manila. Dumatong na isab inisampangon da si mga sila ka Muslim-Musliman bukon isab kataan. Sa aon da rin ha mga naggugulal insya Muslim kuno. Insya nagtutuhan pa Allah Ta'ala. Bang taasubuhon insya nagnanabi pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ando, miabot man kailo yung pag-Christmas, makaunang pakakitaan ta, makauna pa, mamisingkatan, kagugunahan, lulutuon, kagugunahan, pagjagahan hadum si New Year. Allahu Akbar. Makauna pa rin ha mga sila duwaing aga masumaddiya, misanda kuman pansit. Sabab aong pa rin ha mga akida sa lumi-lumi bang kaulong niya nakaluto hayan. Pagjaga-jagahan lang pa si mga bata bago bihayaw. Lang niya ka tuwan hikahawa ba puno sinumol. Initain ha mga hinang almutasabbah. Hinang paningod-singod. Iyutong basalong niya iniriya akan day sab sinagama. Wayroon ka ba akan day ha mga parkala dalil manunjuki imparkala pag Christmas. Imparkala pag New Year, magjaga ka usin tungay gisok sindom. Gampapyag jaga mo nag-usal nag-ibadat. Nag-qiyamul layl, nagbasa Quran, nag-istighfar. Inyag to rin ha mga parkala sa rayaw-rayaw diya akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ando lang niya, wayroon daway sa aun pa rin ha mga ligwat si manusia. Hamasa ini. Wayroon dalong niya tuwan hinang namo. Hindi na nainghug sadya. Subhanallah. Bangkal na imparkala akida mo. Bihayat tumat mapatot ka tuod sumay magjaga. Magjaga haruman yaon. Haruman si New Year yaon bat hamay naat. Tahun uno yaon to. Tahun uno na yung kiyabayta. Dahil ha mga kahayop-hayupan habayta sinduwa yung agama. Kimahagad kita. Niya tumabilang pa rin ha mga kasirikan. Mabilang pahikakangi sinagama na to. Mabilang pahikalarak sinagama na to. Rasul sallallahu alaihi wasallam dunguga. Bang uno impatumtum kato sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Isiyu-siyu in naningod-singod. Imupi. Kimawa dahin ha mga kakahinang. Simmanga sila kuffar, simmanga sila kuntaran yung mga musyrikin, pahuwa minhum. Inyan, agad na rin kanila. Agad na rin kanila. Rita pagka na naman mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, hat na kita magluto-luto simpansit, haruman yaon. Magsaddiha pag Christmas yaon, wala ta kaya ingatan, nakakadto na hati kita pagkakahinang mutasabba. Nakasiwod na kita hati ha mga sila kakahinang. Ha mga kakahinang si mga sila nang lulubusin agama na to. Mapatut na to inihalian sa wayroon nini na. Dahil ha mga parkala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam gamnaman inipiyang langan niya biasin kaya baita niya. Man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Isiyu-siyu innaningod-singod. Ha kakahinang sin mga sila rugaing agama fahuwa minhum. Inyan agad na rin kanila. Diya da kita mihita ni siurin ha mga nangangako Muslim. Ba't nagtag-ipon siya pa Allah, nagnabi siya pa Nabi pagsakali, 5 mudda siya nag-Christmas, 5 mudda siya nag-New Year, sa kaula-ulalong sin Rasulullah insilayan agad da kanila. Wa na'udhu billah, kaya riwayat ti Ahmad, iwan ni Abu Daud.
Ulim banda sin Allah subhanahu wa ta'ala dalam sin Quran. Biatumtuman kita sin Tuhan Rabbul Alamin ayat niya. Hasura Al-Ma'idah ayat kay man tag-isa. Kana Allah Ta'ala, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. In ayat ini law si mga ulama sa rayaw-rayaw akidah, in ayat ini manunjuki tuod siya malarak in ka-Islam ta. Malarak in ka-Islam ta, may ta. Kita mga kiaulungan sa Allah. Wa man yatawallahum, wa may yatawallahum, iban hisiyo-siyo, yatawallahum in tumawang kanila yan, tumawang hamanga sila ruweng agama yan. Minkum din kaniyo mga nagngangaku Muslim. Maksud ini, sumuport kita kanila. Misan kaunan nila yaon hinang pagsisirik, mag-proud pa kita, subhanallah. Biasin sa kaula-ula, supportan ta pa sila minsan inhinang nila una, hakasirikan na. At awakan bukong pabiyayat to mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Gam naman isab, lamuran ta na sila rin ang mga kakahinang yadto. Painnahu minhum law sin Allah Ta'ala, bunal to din sila yan agad da kanila. Wali'audu billah. Mapatut kita nyo magpatilibon din ang mga kakahinang. Jimatu hawling masa sin umat sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mga kakahinang ini. Mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, sumay na to bandingon. In mga mag-birthday, in mga mag-Christmas, wayroon ini kamaakan tarin ha mga kiabayta sin Quran, iban kiabayta kaya pagbinkato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon mga kiaulungan sin Allah. Gam namayan bang kita pagimanap agama, himinang pa kita agama, himinang pa kita ibadat, hawayroon na kiabayta sin Rasul iban na hinang niya amunasan in kiabayta niya man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwarad. Kaya riwayati Imam Muslim, isiyo-siyo in himinang sin kakahinang, hawayroon namo na kaya pang Hindu, hawayroon namo na nahinang fahuwarad in yan di tayo maun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narambiat to mga kiaulungan sin Allah Ta'ala in maksud yaon parkala kakahinang wayroon na dia akan sin Allah. Gam naman bang hinangon ta magdusa pa kita, gam naman bang hinangon ta hikalarak pasin ka Islam ta, gam naman bang ta hinangon makagwa na kita rin ha agama Islam. Maksud suway tuod aniban ta iban magpatilibon kita rin ha mga kakahinang ini, iban manglangi kita, dahil ha mga katay manghuran tahi siyo-siyo im maghinang si mga kakahinang ini. Magdaratong Christmas, biya na sinagi ko kaya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun da ka ba akan ta nagtatag-ipon fa Allah, nagsasambahayang sa pagdatong simbolan niyan. Biya na sinagi ko bihayad to, kakahinang sin kafir. Panglaggo nila yaon, pakila nila Tuhan. Ayaw kita bihayad to mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. In agama na to agama sa rayaw-rayaw, agama niya magad hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, agama maghajat dalil din ha Quran, agama niya magad undang-undang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama maghajat dalil din ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo rin agama. Ampain agama nila yan di mapatut upihan sa babwayroon iagaran niya agama hinang-hinang nila sadya. Agama hinang-hinang nila sadya. Dahil hasabab yan mga palanggungan na mo agama Islam. Subay kita mag-akida, amin bukuhon ta halaw bigijantong ta, in mga kakahinang yaon, mapatut siya tuod kupulon, mapatut siya hati niya law mo in kakahinang yaon liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mapatut taad hati niya wajib in aniban ta siya, in halian ta siya, in kupulon ta siya, sabab kakahinang niya bukon karidaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Kakahinang bukon karidaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Amuyat tuing subay akidata. Doon kita tumaptap,
doon kita tumaptap, hariya akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hariya na kiabayta sin Quran, iban kiabayta sin sunnah. Sabab mo nin ibadat. Amo nin ibadat. Ada hapon bang parkala ando mag-usiba alta. Magkasusahan. Bang mayroon biya mga hikapami. Parkala way pang lamod-lamod hapag agama. Ayaw kita yaw natin niya mahailan. Ayaw kita mahailan. Ang kanda rin ha mga parkala bang aun tapiag duwaruahan. So ay kita mga sumumagtoy pa mga kaulamaan na to. Hasupaya majawab hikabayta ka to. Inhinang yan. Buko nati ini kakahinang din ha mga kakahinang dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihayat din subay akidat ta. Subay bihayat din pangahagad ta. Bukuhon ta habigi jantung ta imparkala kakahinang pag Christmas, kakahinang New Year yaon. Bukon din ha mga kakahinang karidaan sin Allah ta'ala iban sin Rasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumaptap kita rito haparda akan sin Allah ta'ala di hadun nyari kita mapindah sambil paadlaw kiamat. Habiya kiamayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazala ta'ifatun min ummati zahirati 'ala al-haq hatta taqum as-sa'ah. Masih timatap-tap nakataimbabaw in ummat ko hati niya tap-tap impangahagad sin ummat. Subay biya ini mga kiaunungan sin Allah. Tap-tap impamugbog sin kita ummat. Doon hakasabunalan. In kaaunan ta hakatampalan. Miya magad ha Quran iban ha sunnah hakasabunalan in pamaindugta. Hatta takumas saa. Di kita yad tumapindah. Sambil nasadjar magpak in hari kiamat. In hari kiamat. Di mahinang hikamudarat in kita takanilah. Di mahinang sabab in kakahinang simbanga sila ruwaing agama yaun. Amuin mahinang sabab makaagad kita kanila di kita manjari umibog kanila. Sabin agama ta suntuan, agama ta sarayaw-rayaw, agama rin hatuhan Rabbul Alamin. Mapatut ini hati niya. Sisimuran iban, uupihan iban. Mapatut tuon amuin hatihun. Sabab amuinin agama kasabunalan di hadunya iban. Sambil paadlaw kiamah. Dahil hasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mamarahinayat turain hamanga amuin. Pangadjian hikarihil namu. Bangmayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Papagmumpa atun kato tanyo di hadunya. Iban dahil hamanga kakahinang nasabot na tuyat to mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Balikan ko. Biya na sin mga pag-Christmas. Magsama-sama kita niyo amuin nangangako Muslim. Nangangako Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin lumang hamanga sila katay manghuran na to amuin bangsa na to naggugulal katay manghuran na to Muslim sari na in mga sila amuin aparkala asal aming kakahinang nilayan sa subay kita magmahi subay kita magmasukal magmasusa hamanga sila naggugual Muslim pagsakali himihinang sila sin mga parkala yan parkala pag Christmas, parkala, pag New Year, inyan mapatot na tuod hati niya in sila haunun. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in parkala yan din ha mga parkala, mungkar iban, dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biasin mga nasabot na to yat to iban, hikalarak sing ka-Islam na to, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagka inhinang niya mungkar, nabiyaitaan kita, mandra aming kumungkaran, falyugayru bihadihi. Falyugayru bihadihi. Bang kita hati niya makakita din ha mga kakahinang mungkar amin sulang na haka-Islam sulang na habay ta sin Quran mapatot to diat to subayla ubahon ta sin limata ari tayat to kagausan pabilisanihi misan da kumandila nasihatan talabay bil hikmah yung mga tay manghudta yung pangdaigbay ta patumtuman ta sila ayaw kita magpasad na sadya kunyat to rin ha mga parkala amuin dia akan sin agama na to Islam bang hati nyari ta pagkagausan in parkala eto misan da kuman pangindua asa hadua ayat tu mga kiaulungan sin Allah taala amuna tuin wadalika adaful iman amuna in sa baba pag iman bangman sin Allah subhanahu wa taala papag-unay-unayon kita niyo hariya akan sin agama Islam maka agad ha Quran iban ha sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itukbal na mo magbalik kanyo in sa salaman sin Islam. Muna hari pa kami makasalam, magsukur tuod pa amuin mga kaguruhan na mo, amuin magulang na mo, panghati, nasabab din kanila amuin na nakapag bay mata kita niyo hasa kahaba aun mga waktu ipagdihil kamo diha ni daul Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala. Labi luba na pamoderna mo kalasahan siya inahin ang sawab amuin nakakarya ko pa na pawaktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala bang mansin Tuhan Rabbul Alamin papagmumpa aton in ilmu niya di dunya rak pagpado akhirat. As'alullah ta'ala ay yarjukuna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan tayyiban innahu was-sami'ud du'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.